biyag ti tao. Mabalin ka di kag sarita ta, Charles. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papanitan niya. Apay akanayon ka mata na maladaw nga awin. Saan ka matasigod na kasta Ada ka di problema? Awan ti problema. Nagawis lang di iti barkada. Dakas ka din na makijaming ha? Sigurado ka kadi iti dayta. Kaya apay, ada pa nagduwa-duwang kanya? Agdamdamag aklaan, Charles. Madlaw ko man adak lang tinagbaliwan. Tila madmadlaw mo. Sige, ina ko niti kwarto. Kahit kon, kagina na. Kumusta kayon kini Charles? Kinatungtong mo ka din? Wen, mama. Kat, anya gay ti ko nana. Jack indiritso nga atap ko nga da babae na mama. Dinamag ko lang nga da problema. Kaputa ka na yun amaladaw nga gawin. Kat, anya gay ti ko nana. Awan ka nung ti problema, mama. Alagan mat gamin nga aminan na nga da babae na. Anya ti rumbang nga ramidat, mama. Tinasayaan. Surutan iti papapanan na. Charles, kaano ka di asinaan tiniliin partner mo? Saan mo nasamot to nakabaulan nga isina? Hindi ka kumaganat lang. Tagtay-timing nga lang. Diyan ka rin mo, baka sa no arubiyak nga ibagang agsina kami. Diyan ka rin mo, nanya ti adda iti panunot ti asawa. Amangan mo agdaro mo, maamuan na nga adda babae. Ay, matuktukan ako nga agururay iti panangisinam iti asawam. Basit pa ya panaganos. Basta ikarima sinaam Wen, kunak lang arudan. Mamati ka kumakanyak, lab. Promise, sinaak ni Nelly. Marabihan ka kadimanan nga agawid intang malam. Pasensya kan, ngan, wen. Nagawis na kiti barkadak, iso marabianak manan. Damag-damagat, Charles. Kanya dayta. Ay, ayatan nakpay ka di. Ne, anya matan na klase ti damag dayta. Apay asan mo sumbatan. Amok, kan marik na kasana kun nga ay ayatan. Ada ka din kasukat ko di tapuso. Awan. Anya dayta, damdamag maya. Sige. Agyaman na kiti sungbat mo. Pudno gayang ti atap ko. Nga insukat na kun, Charles. Naglakalaang ti panangisukat mo kanyak. Anyat aramidem ditoy. Sinunod ka. Gaputa amok nga dan kasukat ko. Ngamti mo la kayat nga klonan kanyak. Kat, anya ti kayat mamapasama kita. Agdarom ka? Anya nga agdarom? Anya ti maramidan na no saan mo nakayat? Ten Mesa, saan kayo nagkasar? Isungawan karbangan ng agdarom. Hoy, Nelly! Rumbang lang nga awatamon asaan na kan ngay ayatan ti asawam. Saan mo ngay kamat ti bagim kan kwa na? Kita amat namin ti tsura may ti tsurak. Mas dawak no niya ti kinayat kan ni Charles? Nailaw anak lang kan kwa na law. Ang imsika ti ay ayatek itan. Gaputa data ti agbagay. Uwan, pudno. Da kayo ti agbagay. Gaputa agpada kayo iti ugali. Da kayo ti rumbang nga agkadway dya impyerno. Saan ka apagtatakunan, Charles? Napanag na ka akon, mama. Pudno nga da babae ni Charles. Iso akanayon amala daw nga agawid. Anya ti planom ita iha. Pumanaw, mama. Agabroda. Iti kasta. Nalaklakak ang makalipat. Anya. Bye-bye amlatan ti asawam. Kanti babae na itikas dyan nga inaramid da. Umadaywak laang. Dayta ti wagas. Tapno makalipat hak. Anakan ka nga ron dayta anak. Kanda, agan anad ka ko mga kanayon. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan ka. Ada, tapno ala ko namin na badbadok. Nasayat mo to pumanaw kan. Total, adamot tan napintas anang isukatam kanya. Pasensya ka na. Ang mawanan ti maramid. Kapot saan ako na naragsak iti denam.
Saan ka madanagan? Ta saan ka akamatan? No saan na ko nakayat? Saan ka matan akayat? Nasayat mat. Tapno, saan na ko na parigatan? Alang aron, irubwat ko, nagitibadbad. Naimbag mata, ta pinalubusan na kati asawa, love. Awan ang timaramidan na. Amo nang aminan na jak ay ayatan. Kasano nga ruhan, dito'y kan apartment ko nga agnaan. Siyempre, sa di mo kumapay nga tipag na ada. Ay na, siya kunti kararagsakan na babae ita. Gaputa ka bukbukunan ka, Charles. Awanan kay nagaw ko kan ka. Oh, naimbag man ta nakaawag ka, Nelly, anak. Kumusta ka matandita? Nasayatan ti kasasad ko dito'y mama. Nalipata ko ti pa ng luko kanyak ti asawa. Nasayat mat nga rod no kasta, anak ko. Kayat kung ti agnaad dito'y mama. Kat no ipalubos ti apo. Kayat yung kading alaan kayo mat dito'y. Ha? Ay, nagsayatan no kasta iha. Awan ah! Kayat ko ti umay dita pagilian nga ayan mo. No kasta nga rod, aguray tayo iti umno a panawan. Patsak adom tento matlaan day tagundaway. Ay, talaga gayam, nga kagumaan nga inagaw ni Charles iti asawa na, girl. Naamumat no kasano ti panagayat ko ken ni Charles. Ay, mas tawakan ka. Nagpintas ka. Adda na talaga na trabahon. Apay ani Charles pay langay nga agdaanan iti asawa ti piniling. Live-in partner na laang dayjay. Saan na ngayong kasar? Ay, nauray pay. Agdandanadan, kasarlangan ti kurang kadakwada. Nagayat ka mo ta, saan ka di? Ay na, di mo man yakar ti saritaan kanya. Da kayo ka ni Charles ti topic. Namnamaak asika ti makaawat kanyak, takaruba kakit nga rod, kan best friend ka, ngam saan mat kayam. Ay na, gaputadakas nga ruti naramid mo. Mamati ka iti karma? Ay, sana ka mamati iti dayta. Okay, baka muka. Napadasak nga minan dayta. Isu abalagan ka, girl. Gayem ka. Isu adyak kaya't amay sagmak ka. Nagsinad ang arudan iti asawa na. Isama balin ka di. Kidawag ti moral support mo para iti relasyon mi ni Charles. Baka muka. Total, di ka matpabagbagaan. Agawid aki di probinsya minton bigat, love. Adasi kaswag. Papayabandak namin da papak dagiti kakapsat ko. Apay ka no, lang. Anda ka no pagtutungtungan mi nga kakapsat. Kat masapol ka nung anda kami amin. Kaano nga ratis ang pat mo? Nandiyak pa'y maibag ka, love. Ngam numalpas adagos ti kunada pagsasaritaan mi. Agsubliak matla adagos. Okay, agad ka nga rod. Hello, love? Kumusta, lab? Saan kayo pa'y kadiyan alpasan ang kutungtong? Nalpasan, love. Isang agawid ak itaditan. Okay nga rod, lab. Mailiwakon kang ka. Anya? May salarabi nga awanak, kailiw na ko na dagos. Siyempre man among ka diya may sa oras lang adi ka makita. Kat kailiw ka. Bulaan nak manan. Akay so tibag baga. Kailiw ko di kinapintas mo. Alang arudan, tagrubatak kun. Urayan na kun, love. Ay, Charles! Napuyang tinaypadamag iti TV. Anya dajay, Dennis. Ano na disgrasya, Bas? Kat may sa tinaga ni Mike anang kung anakalugan iti Bas. Intaray da ka nun yung ospital. Anya? Anya pa ilang tararamidam. Sa dinong ospital tinangitarayan da ka ni Miles. Sumurta kanya. Papantay yung ospital ngayon bagada anang niya panandakin ko, ana. Ay na, grabe tinapasamang itigayam ko, Charles. Nagado at dahit itimuging kang lupa na. Kasla saan mo tan mailasin nga iso ni Miles. Awan pa'y lapuot na. Nagkasamot tan dahil napasama ka ni Miles. Ala, urayan ta na makapuot tigayam ko.
nagputi ti ramay ni Miles. Nakariing San Dennis. Ay, wala pa iso eh. Ay, aday ta, agmulagat na. Anak, aditi na pasama kanyak. Apay anak utin pero bagik. Nadisgrasya ti ba sa nagluganan nyo, Miles? Tirupak. Apay anak ut-ut. Di mo igaman ti adu ada itirupan. Anya titsura kitan. Nadadaan ka din tirupak. Saan kumaday ta ti panunutem? Tinapatag, nakalasat ka. Anya pwede serbina nagkalasatag. Nunaladak matan. Manipod na gawid ta dito apartment ko. Saanan ang nagpakpakita ni Charles kanyak. Sana na pud na ti panagayat na ken ka. Gaputakas tan ti rupan. Saan mo na nagaw-awid? Asino mat namin ti mangayat kanyak no kastuyak matan. No napud no ti panagayat na, ura nga pa ti tsuram. Ayatan nakalata. Nakabirok siguro ni tinapimpintas nga misyak. Huh? Dahito yan ti Karmak, Dennis. Saan na day ti panunutem? Tinapatag ita. Amo mo, ano asino dagiti mangipatpatagkan ka. Kas kanyak, ada akla ta agayem mo. Di ka pinanpanawan. Agyaman at launay gayam. Agyaman ak, gaputi pa na nga sa sikasum kanyak. Ay na, wanan nyaman na gayem. Kasta, ti panangipatag ko kang ka. Kamaudyanan na, mama. Nakaumay kayo matlangin dito'y abroad. Dito'y tayon nga agnaad. Ay na, maragsa kanak-anak. Nagpintas gayam, dito'y ayan mo. Nagdakkel mat gayam to'y balay apagigyanam. Adamat nga ta mabalin ko, asar kan dito'y trabaho. Adamat siguro, mama. Ngam saan kayo nga agtrabaho? Agyan kayo langan dito'y balay. Nang ronak at masikuga kon. Anya? Ne, apay, nakiasawa ka kadimanan? When, mama, saan ko ngayong bagbaga kada kayo, ta surprise ko. Foreigner tinakiasawaak. Kat nakasingsing pat. Iso ti akin balay iti daytoy. Iso siguro akas di tinapasamak iti relasyon mi ka ni Charles. Tani dyan, tinay karya para kanyak. Maragsa ka na akbarakan ka, anak ko. Oray kas jay ti inararamid ni Charles kan ka. Adalat ta napintas, agasat nga agur-uray kan ka dito'y abroad. Ay na, adan to gaya man apukok. Nagsakit, Dennis. Nakitag ti post ni Charles. Adan sa balya ka dandan nana. Ala, saan ko man nga agsakit tinaka mo, girl? Dumteng tulat tamo ti karmana, ah? Mariknak itan tinarik na idi ni Nelly. Idi inagaw ko kankwana ni Charles. Inoy-uyaw ko pa'y idi. Gamita, siya kunti kas titilangan na ita. Ag-move on kan. Tinapatag, saan mo anapukaw ti trabaho? Adan tulat ta dumteng alalaki, amangayat kang kaitinapod no. Nga oray kas ta ti itsuran. Awanan day tay ti panunot ko. Aklunag ko nga awanan mangayat kanya, gapoy ti kas ti alangak. Dahito yun ti karmak nga ikarok tungpal biyag ko, Dennis. Basta agkid daw kalatan, iti pamakawan ti Diyos. Patsik, nga agbalin tumit lang ang naragsak ti biyag mo. Uwan, Dennis. Aramatak langan tinted ti Diyos sa may kadwa biyag ko nga agserbikan ko na. Mabit lang.
imbag nga oras mo, Miles. Ha? Sino ka? Hindi na ka din mabigbig. Siya ni Charles. Ha? Ala, apay akas tamat ng titsuram. Ay, tinasay at sumra ka man pay. Di taon nagtipagsaritaan ta. Anyat napasamakan ka. Apay akas ta tirupam. Nauram ka di, wanuan niya. Di babaya kinadanak. Adan gayam sigud akadandan na. Ket idinamuan na nga adan sa bali akadandan na ti babae. Tinaimingan nak. Sinabuagan nak iti makauuran iti ropak. Iso nagbalitan na kastoy. Anya? Natilimot kiti. Ang sana na may subli ti langag. Nagpakita kan ka. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gapot pinanawan ka iti kasta tinapasamak kan ka. Ay, pinanawan na kakadimot ng tikadandan nam ita? Uwan, gapot kasto yung ti tsurak. Kanay katakpayan iti trabaho. Ay, awan kanya kung tinaramid mo. Napakawan kan. Kat timakunak. Ni Nelly ti pagkidawam iti pamakawan. Awanan kontak ko ka ni Nelly. Ang damag kong adadan iti inana jabrod. Ket adan asawa ken anak na ijay. Kasta ka di? Ay, imbag pa'y nga ron ni Nelly Sigurado naragsak ti biyag na itan. Saan nakas kadataan ng pasakit idikan kwa na? Uwan nga ron. Ang pangasim. Awatan nakmanantag din nata, Miles. Mangrugita ko mamanan. Ay, lading itak, Charles. Nasaysaya at no agkanya-kanyatan. Dita ko man pakibiyangan titunggal may sa kadata. Ingkarik namin itibagik ajakon makirelasyon pa'y. Kan kang runaan ti amin. Ingkarik itibagik ajakon makisinnublian pa'y kan ka, Charles. Balot! Balot! Ada nagsardang nga logan iti amay ko. Lakwa adagos iti balot. Balot! Inam man na balot, Manong. Nelly? Ha? Muna? Sino ka? Siyak ni Charles, Nelly. Amo ka din akong mailasin. Gapo iti kastoy nga itsura ti rupak. Ha? Ala, sika ka din nagpaiso day ta, Charles. Apay, naan ano tarupam? Atidog asalay sayen, Nelly. Ha? Ayun gayan, iso ni Jan. Asawak. Kan dagiti talong anak mi. Honey, iso ni Charles. Hello? Hi, sir. Nahimbag ka pa'y, Nelly. Napintasan ti biyag mo. Makapapal ka. Maragsak nakparakan ka. Agyaman ak, Charles. Pakawanan na ko, ma. Gapoy ti panang pasakit ko kan ka, edi. Awanan day jay. Nabayagan na nalipatak day ta. Isong awan problema. Alam, balkuta mong tibalot agat gatangag. Takanan minton ijabalay. Sige, antoy na. Sinubra iti maysa, Nelly. Ala, thank you, Marod ato'y matibayad ko. Kukwa mong tisukli. Ala, nagano ti sukli na dahito eh. It's okay. Kukwa mo, Charles. Sige, patuloyan min. Come on, honey. Let's go. Napandan. Ayan. Aya-ayak man ang tibagik. Gapo iti makikita kita ang kinaragsak ni Nelly. Nakapapal ni Nelly. Ti babae a pinasakitan. Gapo iti panang loko. Kan panang isukat ko kan kuana idi.
Ti babaya pinangnamlamak itawan. Sayang ni Nelly. Nakasingsing pa na babae. Nga pinalususak. Diyos ko. Pakawanan na kumat. Nalakati mang pasakit, iti padataw. Ngam narigat kagapit, iti bunga ti dakes nga arami. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Kabsat Angelo. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless. Biyag. Ti tao. Anak, sa di naman ang di papanam, kat kasangsangpot mo laeng. Apay ay alapdandak a pumanaw, mama. Adamat ni Manang Katrin a paborito yung nga anak. Iso asanda ko nakasapulan dito yung nga balay. Ay na, amom ka di no kasano ti panagdandanag ko. No kastangawan ka dito'y balay. Kalukwan matday ta nga ibagbagayo, mama. Tikaw na yung kit makaangas kayo iti husto no awanak dito'y balay. Apay ay akasta ka anak ko. Awan ka kampik iti daytoy a balay, mama. Kang runaan ni papa. Ni Manang Katrin laang ti makitkita na. Iso laang tinasingpat para kenkwana. Ay, kasanumat ngamin. Naglaing ka amang sungsungbat iti amam. Idinto taniman ang mo kat saan nangararamidan ti kasta. Apay manaw ka man ang balayo. Gaputa kay kayat ko no si katika duwa, Granny. Ang mumut nakagurada ka, bukas siya pumanaw ka itirabi. Yung mapay nga aramidin pa lang. Nasayat man kan santi aramida. Tagidaksan da papakan ni mama. Atap mo lang, dayta. Kuyugan nakman kit di. Sa di naman Sa dino pa'y ko ma? Agino ma ah? Gusto ko man tiino. Agawit ka langan. Nasaysayat pa eh. Okay. No saan nakakaduan? Siyak laang timapan. Kasano no dadaki sa mapasamakan ka? Konsensyam daytan ah. Anya ko mga iti serbim a boyfriend no saan nakakaduan. No saan ka lang ay ayaten. Nabayagan, asininaan ka. Apay, agbabawi ka na nangaram kanya? Saan mat? Ayun, idaw-dawat ko aka na yun. Asapay la ko matagbaliw kan. Ay ayaten ka unay an. Ket jakat nga dadaki sa mapasamak kan ka. No akpay sa dagita nga ibagbagam. Kadwa anak nga rod iti amin akayat ko apapanan. Nabartak kan an. Agawid tan. Jak pa'y kayat ti agawin. Kayat ko pa'y ti agsala. Agpanat nga da eskwela na itong bigat. Iso nga please. Agawid tan ah. Okay. Maudin asyat. Kan maudin na panagsalata. Oh my God, tumakder kan ta agsalata. Tama. Saan mo nakabalan tito Magdar? Umikanda si bayan ka tagawid tan. Itulog kay Jibalayo. Lagyan mo na kiti pa nagitulod mo iti anak ko, iyo. Awan anyaman na sir. Pasensya kayon, tagpilit ngamin nga uminom. No saan ko matakaduan. Ang mga no dadaka sa mapasamakan ko na. Pagyaman nagtamaan anusam ti anak ni iyo. Ay ayat at kunay ni Ann, sir. Isungar aramidak ti amin para kan ko na. Sabay lang kuma, tadi ka mauguma iti anak ni ha. Kanayon ko ngay karkararag. Asapay la ko matagbalbali mo ni Ann, sir. Ay, uray ka sa nung ti panang bagbagakan ko anak at awan dengdeng ka na iyo. Iso at tulungan na kumamang bagbaga iti anak ni. Sige, sir. Aramidak ti amin nakabala. Tap na mapagbaliw ko ni Ann. Inak nga ro dun, sir, tarabiin. Ang mga numadandanagan ni Papakanyak. Agan-anad ka iti panagmanehom iho. Ulitek man at yagyaman.
Gapo manan iti dayjay a babae. Narabian ka manan na simbangpet. Pasensya kayon, mama. Jack namin kayak nga dadaka sa mapasama kanian. Jack mabali na baybayan latan. Anya launay tinakit kita mi ti dayjay a babae. Malaksid nga awan lang arudan turong ti biag na. Bartek pay. Patsik nagbaliw tumot lang ni An. Kanayon ko may karkararag ti panagbaliw na, mama. Nagadudi ta a babae. Apay adayjay pay nga anti kinayat mo. An, bumangon ka ditan na. Maladaw ka ni ti first subject mo. Nasakit ti ulo. Saan nakasumrag? Anya? Ay na, amangan no saan ka na makapasan no kanayon ka akasta. Kad, anya ko maita? Ha? Kaungat da kanto manan na dagiti dadakkel ta. Saan mo pa'y akaya? Tapno sika akanayon tinabanglo kadakwada? Apay ay akasta ka. Agbalbaliw ka man, An. Pumanaw ka man dito'y kwarto. Di nakdisturbuan. Sige nga ron. Ni mama ti ibaon ko nga umay diti kwartom. Alaban niyo usan ka tapno may kati hangover mo. Masapul asumrek kay ti pagkadalan, anak ko. Masaduta ka sumrek, mama. Iso, please. Saan ta ko manapilitan? Apay ka di adad-dadaulam ti biyag mo, anak. Saan ko adadadaulan ti biyag ko, mama? Bumangon ka nga rodan. Asumrek ka ni di pagkadalan. Sige, bumangon na. Ngam awagan yun ni Rani, tao may naksukunan. Agyaman nakiti pa ng sukon mo kanyak ijabalay, honey. Kinunak namin kin kaasaan kan nga ginom. Anyang ita. Marigatan ka madgayam nga agring itagsapa. Sorry, honey. Di na ko man sermona. Kanayon daklang aruda na sermonan da papakin mama. Pati ka di pa'y sika. Aggidantan nga agawid inton malam. Itulod ka ijibalayo. Saan ka na mapanaginom? Nalawag. Okay, honey. Sige man laangan. Amangan no makaungat kan kanya. Wadi po dita, di mo mapalinti rumwa na mapanaginom. Apay kumasan, papa. Aramidek ti kayat kong aramidan. Mani po dita, saan ka na maka-withdraw iti ATM? Allowance lang ti ited ko, numapan ka iti pagadalan. Anya? Talagamat nga awan patid ko kada kayo, anya, papa. Saan na nasaya ti araramidam? Anya ti kayat yung aramidag, papa. Ipasnak mo ti agadal, ken isardan mo ti aginam. Apay nga minapilitan da kapagadalan kat saan asumrag iti ulok ti adal. Kita niya nga ron ti aramidam, no saan ka nga agadal. Agbulakbol, kasanon ti masakbayan. Papa, apay nga minapagdanagan nyo ti masakbayak. Ni Rani ti makamo kanyak, papa. Iso ti pakiasawaak. Kat saan nakto abaybayan, kaputay ayatan nak. Saan mo nga busuan ti kinasaya at niranikan ka? Saan nagaputan na singpet ket aramidam amin na kay kayat mo? Saan to ama uma ni Rani kanyak, papa? Saan akas kada kayo, anauma kayon kanyak? Apay, An. Ada ka di masapul mo. Ada ko makidawak mana. Anya dayta. Ikanak man iti kwarta. Ni, apay asyak ti pagdawatam. Sanak nga ron ama kayruar iti kwarta iti ATM. Anya? Apay adi mo ibagakan ni Papa. Ibagak to inton sumangpad. Kasapulak ita iti kwarta. Iso nga ikanak kuman. Ay, saan ka ko mga ikan? Ngam amok akagura naktumanan. No jak mapatgan ti kayat mo. Sa dino tayan ni Ann. Rimwar mo't Papa. Anya? Ay, awa na talaga ti dengdeng ganday dya babae. Sa dino nga ta tinangala na iti kwarta kat impaklos kumutan ti ATM card nga igam na. Ha? Impaklos yu gayan? Isumot la ako na naasaan na maka-withdraw. Jakmot ngamin amo nga impaklos yu. Di mawat iti kwarta kanyak, Papa. Inikak Tadyak kayat nga agsakit tinakam na kanyak. Anya? Ay, saan mo to nga ikan? Saan nga agnakam no kanayon nga daigam na kwarta? Ay, okay, Papa. Sorry no inikak. Jak tun ulitan.
Lakay, nasayaat nga tati inaramid mo. Ti pa nang i-close mo iti ATM card nga igamnian. Kay talangan ti amok apamuspusan tapno agpalit ti anak. Sana bali. Siyak mo inaga ni ti Dayjay. Saan nga ta nakarkaro adadaulan na ti biyag na lakay. Ibagaan namanan anila ang Catherine tinapatag ka data. Isardeng mo man ti panangisaksakit mo iti anak mo. Iso akarkaro at tumanggan ti ulo na, takanayon mo nga isaksakit. Saan ko nga isaksakit? Madanagan naklaeng. Amang ano nakarkaro nga agrebelde. Sana na basta makapanaw dito ibalay no awan namnamaan na akwarta na. Dayta nga rudket. Amang ano nakarkaro ang makapanunot iti madi. Imposible. Adi na iremedyo tapno maadaan iti kwarta. Nakarkaro ang mabaybayan na ti panagadal na. No minsan sikat ipabasulat no apay akas jay ti ugali ti anak ta. Apay man na siyak. Nga po tayo ni-spoiled mo. Awan maramidak Armando. Nukas jay ti ugali ti anak ta. Amangan no makabil ko na dyan tun sumangpet no mapunwa na. Ay day tatisan mo nga raramidan Armando. Siyaklat tanti makisaw iti anak ta. Intun sumangpet. Kurang matkayam ti kwarta pagbayad ko iti bill ko. Tinasayaat. Awagak ni Rani. Taiso ti umay agbayad iti bill ko. Hello? Honey, umay ka kumaliti paginti nomahak. Nabarta ka pon. Apay man na narimor ka? Please, honey. Nasakit tinakam ko. Impact close ni papa ti ATM card nga igam ko. Ita, awan pagbayad ko iti bill ko. Iso nga umay ka kumal, please. Maudin dito pa nang sukon ko kun ka iti inumanan. San ka ngagbaliw no kunayon latan nga addamang suksukon kun ka? Tunggal mabartek ka, agpasukon ka. Basta umay ka, honey. Urayan ka nga, urayan. Saan ka kumangagbaybayag? Bye! Imawag manankan ka? Ibarta ka, Nobiam? Nagpasukon manankan ka? Maudin dito pa nang sukon ko kun kwa na mama. Isuday tatimbagak. Rumbang lang nga ikam ti pagpatenggaan ti amin, Rani. Saan ang mabalin akas talatan ti aramidan na kan ka? Agpanunot ka kumabat, iho. Pasensya kay kumakanyak. Mama, agayatak unay kanian. Kat jak ka baala na mapukaw ko. Ay, siyak ti baas asyan kan ka, iho. Imbis nga ginanakan tanabanog ka, ngam saan ba't tamapan ka pailaang agsukon iti babaya na bartak. Sana bali mama. Talaga maudin dito pa nang sukon ko kunian. Hello? Hello ma'am. Da kayo ka diti ina ni Rani. Ay, siyak nga, Rod, sir. Apay ka di. Umay kayo dito ospital itamat lang. Nadisgrasya ka anak niya. Anya? Ay, sige, sir. Umaya ka, Dagos. Itamat laang. Hello amiga, apay ngay mawag ka. Mapanmusok ko ng ti anak mo, iti bar. Awanan ti anak ko amang sukon kuma iti anak mo ang nagtanggan ti ulo na. Anya te kayat mo asawan amiga. Natayan ti anak ko. Anya, apay, anyat napasama amiga. Nabangga ti lugan na. Saan ko marimor ti anak ko? No saan na nagpasukon ti anak mo? Pasol ti anak mo, sinapasama kiti anak ko. Anya ka din kayo napasama. Makipagrik na, amiga. Makonsensya. Ngam awan maramida. Dito ni Rani tinawagak amang sukon kanyak. Sana na kayo. Sa dino dayan ni Rani. Gapo iti kinasukir mo. Napukaw mo itibiyag mo ni Rani. Anya ka diti sasawan niya, Papa. Nabangga tilugan na iti umay nakakumasukunan. Ket natayan ti kaayan-ayat mo. Anya, saan? Sana po na dahi
Imawag ti ina nga. At daday di ospital kat natay kanon ni Rani. Sana po na dayta! Kaya't ko makita ni Rani, Papa! Mapanakit yung ospital tamad lang! Kaya't ko makita ti kaya nayat ko! Di ka pa'y lamap-mapan ni Jay. Di kagpakita niya. Tadi mula mo no kasano ti panaglading iti pamilya nagapukan ka. Ang mga nuan niya pa ti maaramid dakan ka. Awan karbangam amang kita iti bangkay ti anak ko. Pumanaw ka ditoy! Gaputa si ka ti makagapuno apay anatay ti anak ko! Pagkawanan na ko, Mama! Agpagpakasihat ka na kayo! Kaya't ko makita ti bangkay ni Rani! Uray pagbiit lang! Kaya't ko makita iti maudi akong daway! Pumanaw ka, kunak! Sakbay nga gayabak iti pulis amang papanaw ken ka ditoy. Pagpapabawiyag ti amin. Ma'am, pagkawanan na ko man. No napukaw ti anak yung apo kanyag. No mabalin ko mga isukat ko ti biyag ko. Tapno mabiyag lang ni Rani kataramidag. Naladawan ti amin. Uray anya pa'y ti araramidam. Saan mon amay subli ti biyag ti anak ko? Nagsakit, Mama, Papa. Saan na nga'y pakita kanyak ti bangkay ni Rani? Maawatam ko mati pamilya ni Rani, anak. Nasakit unay tinakamdakan ka. Si kangamin tiga puti ipupusay ni Rani. Anya ti rumbang aramidag, Mama, Papa. Agbalbaliw ka, Nan. Gapo iti aramid mo. Iso na pasamak ti kastoy. Papa, ikarik, agbalbaliw akon. Andiyak kaya't nga damanan may sagmak, gapo iti aramid ko. Pagkawanandak ko ma, no nagbalina ka na sukir nga anak. Kada ito'y sigurong tidusag. Di pa nakapukam ko iti ay-ayat ang kalalaki. Kanjak pa nakakita kan ko na iti maudi akong daway. Mama, Papa, isagot ko kada kayo ti balegay. Maragsakan kami para kan ka, iha. Ngamin natunoy mo pa mo. Kablawan da ka, anak ko. Ay nakagraduar ka iti kolehiyo. Agyaman na kada kayo. Gapo iti anos yun ang papaadal kan ng bagbaga kanya. No sana gapo kada kayo. Sa anak ko maanak katurpos iti panagadal ko. Agyaman kami, mat. Tadim nga kadagiti pamagbaga, may anak ko. Kaya't inidya mo, dagiti bisyom. Iparabaw ko da ito'y asabong. Ito'y rabaw ti pancha ni Rani. Sinjak matanti balon ko akandila. Italaang man na masarong karak ti tanong tinobyo. Aging gahita. Makon konsensya pala. Gapo iti ipupusay. Rani, no sa di naman tiyayan mo ita. Sapay ko matama pagkawan. Pagpapabawyak tinararamid ko iti kalabas. Agawaan niyo, tanegas lagto doon. Tina ni Rani ti sumumat. Ada kakaduhan. Pumanawa ko na dagos dito eh. Ada ka matgayam dito eh. Sorry. No, basta mayak ajak impakada-kada kayo nga. Sige, pumanaw ako. Di ka pumanaw. Awan ti bang iparparit no sarong karam ti tanam ti anak mi. Ha? No kasta? Saan da kon akagura, ma'am? Napakawan da kon? Pasensya kan. No pinakitaan da ka iti saan anasayat iti kalabas balasang ko. Bunga lang siguro ti sakit tinakami dayjay.
Gapo iti biglaan nga ipupusay ti anak mi. Sapay ko bata maawatam dayta. Uwan, ma'am. Saan kayo aginora? Maawatak ti kasdeng inaramid yo. Naaklon mi ti ipupusay ti anak mi. Talaga siguro nga ijaylangan ti pagpatinggaan ti biyag ti anak mi. Iso di ka madanagan. Sad na ka nakagura balasang ko. Agyaman aklaunay kada kayo, ma'am. Maminsan tay lang ngagbiag, iso aditay sayangan ti panagayat nag itipat patag tayo iti biag. Tano isudan ti mapukaw, awanan ti maramidan tayo. Alaga gayam di tan tinagimbusan di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Insurat ni Angelo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pagyamanan tingkay panagdengeg. God bless kada tayo amin. Biag ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya ka, Linda. At indog asalay sayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ang tikabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo ta na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Ano siya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpatkan ko kat saanan anaagasan. Manipod nagsina da iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kasta gayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at lata ti kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehiyo. Kasta gayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kasta gayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo di amak. Ubingak may, idinao di nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupang. Apay nga agda ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mananatay iti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakwan. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya main.
No amom la ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo ang makita. Madan asawa ti dami ti day di agundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad ang mami kanday ti Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sila ka. Kat nangasawa iti sabali ti agsyoman kanya. Idi kwan, nagsakitan ni mami. Kat ison tinpatay na. No amukla ko kasta tinapasama. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog ak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simmangput kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka ta nagpakita kan ka. Amok tumat la akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko iti gamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon Linda. Ket agyaman nak iti panang bisita yo kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya ka lang nga umay diti balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na kan ka. Angam kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ano tinagkurangakan ko na. Ngam arami dati amin nakabala. Tano makasubalitak ko na, Linda. Jano, Ay, umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. pagyamanak met Jano. Ala, ano sam nga ron nga ay-aywan ni Mara. Tapatsak, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti nana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? Luamok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin isem yung ag-cellphone. Tapos adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, dak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktak laday ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan agiin na dayo tayo. Ay, saanin ka nakan. Uray, agbiagak mat nga uray awan cellphone. Ni, nagaduman ng tibinuras ya prutas kan na tang, Uncle. Anya day ta ila ko yo. Saan? Ipan ko jay sudad. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mamapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Ah, talaga? Alamang ka ron, tap na mamamumi mo ti kasinsin mi. Bay am.
ikuyog ko tao. Dito ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito. Ay, agtugawak dito ruar. Tadamag pagtugawan dito. Urayag ti ruar ti anak kao. Tagawid akmatla no madamdama. I love him. Ano may sinasabi na Aramidan tayong tundigan? When nga, friend. Katay tante anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito Mangibabain kayo. Adaimpan ko ije balayaw aprotas kanatan. Ala, Grace, mabantan. Mabitlaan. Asino ka din ni tata? Am mo? Saan? Ala, mabantan. Kat sumuro takpailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ijaayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilangana nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin ka di, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, ante. Ante, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano agpayitan. Friend, makipaglading ka tinapasamak ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito. Para asino dahi ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pala ang digitagsang pata sa nga ili, Jarwar. Ay, wan mara. Sige nga. Sobrang kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planong itatanatayan ni Amtin. Ilakog ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag naala, Grace. Anyat? Apay ngay. Diyak kaya tagtagnan ijay. Tagmay-may sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, tadapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayon ti inam, nataymatin ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla akwarta laeng ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay bay amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupa yung. Kasla kanayon kayong matun analiday. Kan di kay samatan mapmapan ijay syudad. Uwan,
Tadya ko na mo ti pangsuruta ka ti anak ko. Tamanhipod na tayo ti ikit na. Inla ko nan ti balay da. Ket jak amanup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kuha na aya, uncle. Awan. Ang bayamon. Talaga siguro ngawan patag ko kan Juana. Ha? Nga bekar kararag ka o. Asa pa'y ko ma. Tamay patagnak tumot lati kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulog to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kuha na, uncle. Alaman nga ron palasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani di balay, marahani. Agkasartabay nga muna sa tagden na, Josh. Kat umadanimat ang ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tan na kita gargarat mo di apartment mo. Tagnaid tani ti balay. Agasawa tamot tayo ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka itikas kan kwa na anasingpot. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan itikapkap na kamaalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulak ta, friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardarasudos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kita tama nga no agbaak ka. Katno kasta tigasat ko agad. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin ka anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa na. Uwan nga rumad. Angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapalam, si Kapay. Ala, di ka nga ro tagbambanog, wen. Aywa naman na yung bagtisigog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagit isingin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak man. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack, kaya ti ag full-time, mami. Kaya ko lang ti ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Uwan nga ta. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapwede klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko baka. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano ka adi ka mabannog nga eh. Apay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang paslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya, abayan nga eh. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta. Tayo turog ko bid. Ring anak ta yung panangan. Tayo inanak lang bid. Mara. Agring ka, Mara. Ne, apay Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang.
Abayan, mabit lang tagpatulungan. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Insultan ko tinagpumari ti agas. Tatiyan mo ako. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinibay ang tibagin. Kasano pa itan? Di ka madanagan. Agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh. Iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa niya imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kamin ka nagiti anak ko. Anyan. Nagkastamat nga agpaisun tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atangal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Doon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matay na natay ni Diyos nga anak ko. Nana, Tapno ada ka duam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klang. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Taiso paya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kadakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apo ko. Uray, na medyo nalawa mo iti silid ka. sige. Tanoan daw ayak. Agsapulak to iti pagabangan ni Nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asilid to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atan no lumasin kami. Jack pa'y makatulog. Ag cellphone man pa'y laang. Pangal-alak iti turog ko. Ni, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang manukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayam dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon makita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala,
Mapantayon itayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan ni Uncle Jano. Apay ngayon di na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkindawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man kaya man. Diyako na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa anamiris ko ti bindot ko. Agayat ko tangkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanaagdadan na kami kuman ka iti anak ko. Ngamawan magaya man. Tatang ko. Pagkawanan ako man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni Kuat ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarob. Akasta ti kinasing ti amak. Ad-adang ang kapsutan. Gapo iti pan nakakonsensya. Ang babawi ngam kasano amasulnitag tinagkurangan. No awan matan ti amay. Tatang ko. Konsensyam ti kalaban mo no tay tao di mo'y kikan iti importansya. Kat isugayam ti pudno amang ipatpatag unay kan ka. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasalitaan, di tay drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Sikat ti lubong ko, Harold. Sabay ko ma. Tanong ka sano ti panagayat ko kan ka. Kat kastamag ti panagayat mo kanya. Kastagmat kan ka, Sky. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Kat dinto agbaliw da ito ariknak kan ka. Agkalay sata ko man. Iti kasta. Saan kan amapukaw iti biyag ko. Kurang pa iti urnong ko.
Ano sampay ti aguray? Tinapatag, saan nga agbaliw ti marikrik nata iti tunggal may sa? Sige nga, Rod. No kasta ti desisyon mo, aguray ha. Day talaw na ti magustuakan ka. Gapo taman nakawat ka. Gapo, taay ayatan ka. Kat awan ti saan ko nga aramidan para kan ka. Apay analpay ti abaga masimang pait anak kao. Naikatak iti trabaho tatang. Nagbawas iti tao ti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ket may sa kadag iti naikat. Ay, kasta kaday. Ay, kitagbirok ka iti sabali at trabaho. Sapay agururnongak. Para iti panagkasarmi ko makaniskay. Ang kastoy mo din tinapasamak. Di ka mapukpukawan iti namnama. No talaga desidido ka amang ikasar ka ni Sky, ay ikarigata am ti agbirok iti trabaho. Apay anak kainom ka. Ada ka di problema? Naikatak iti trabaho. Day ta ka di ti makagapuan na ginom ka? Gapo tamay tantan manan ti kasar ta. Marigata naklang harudan nga gurnong iti usaran ta. Naikatak pa ila iti trabaho. Saan ka kumang nagliday? Agsapol ka iti sabali a pagtrabahuam. Ay, ayatan ka, Sky. Harold, nabartag ka. Di na ka di ayatan. Ay ayatan ka unay-unay. Amumatay ta. Ano basta? Umanugot ka ni Tik. Kahit ko mabasama ka. Ay, ayatan ka. Harold. Kasano da ito yan, Harold? Nailawan tan. Agbabawi ka kaniti inaramit ta. Saan akasta? Ang kasano no agbunga ti inaramid ta. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? Mabutangag. Amangan no masikuganak. Katalikod ang nakto. Gaputa saan tapay ang nagkasar. Saan to ang mapasamak ti kasta? Hala, husto dahi ta na pa nagdandanag mo. Diyak kaya't magliday ka kasta. Oh, ada kayo magtananang. Kumusta ti pa nagbakasyon nyo? Ay, naragsak ka anak ka. Nabayag nga pinasaan kami ang nagkikita nga kakabsat. Ay kasi ka nga ay, kumusta ba ti pa nagmaymaysam dito'y balay? Okay lang mat, nanang. Maikawa iti kaawan nyo. Ala nga, Rod. Isimpam dagiti insang petkaw. Ado ti pasalubong ko ken kadita. Nay, nakasukat ka mahit barok. Wandatang, mapanak agaplay akas driver. Ada nakita iti online nga agbirbirok iti driver na. Ay, kid nasaya at bareng maawat ka adagaw sa anak ka. Ay na, sapay lang matatang. Lalay ngem, tapno makaurnong ka niti pagkasaryo ka ni Sky. Uwan tatang, day tati makagapo. No apay nga agpurpursigiyak nga agbirok iti trabaho. Okay. Tangay kumpleto ti papeles mo. You're hired. Ay, thank you, ma'am. Mangarugi ka nitong bigat. Okay, ma'am. Ay, baro ka pa wano adal pamilyam. Baruak pa'y, ma'am. Okay nga, Rod. Katikayat ko, addakan dito iti alas 8 iti agsapa. Agbalin ka personal driver ko. Ado nga ti negosyo. Kat masapo la bisita iti inaldaw. Yes, ma'am. Mangrugi ako ninton bigat. Siguradom lang nga saan ka amaladaw, ah? Day tati rason, no apay nga inikat ko ti sigod a driver ko. Uwan, ma'am. Mangnamnama kayo iti dayta. Kasapulak unay ti trabaho. Iso nga ramidak ti amin. Tapno sa andak nga ikatan. Kumusta nga ay? Naawat ka iti trabaho? Uwan, tatang. Mangrugi ako ninton bigat. Ay, nasaya at sasaya at mati trabaho. Uwan, tatang. Sa anak mo't siguro na basta may kat.
Ay, pagkunaam. Panagriknak lang, tatang. Bilibak iti boss ko, tatang. Ubing pa nga baknangan. Ado ka no tinegosyo na. Babae, wano lalaki. Babae, tatang. Nagpintas ken ubing pay. Sino nga iti kadwa na iti balay na? Diyak ka mo, tatang. Diyak mo tin nadamag ngagpayso. No adapay sa bali abos ko. Basta ti kunana, personal driver na ka no. Ang mga no iso nga rod lati manihuam. Mabalin na kasta, tatang. Nabayag kayon sa amat na nangururay kanya ko, ma'am. San, Mat? Eksakto mat nga alas 8 at isa sangpet mo. Iso nga wan problema. Basta siguradum lang asan alumagpas iti alas 8 at isa sangpet mo. Yes, ma'am. Asidaglaan mo ti paggapak. Nasayat mat nga rod no kasta. Ma'am, mabalin ti agdamag. Anya day ta? Awan ka diti sa bali a kapamilyayo nga imanihuak. Da kayo kadilaan? Aday jay Amerika da papakin mama. Kanti doa kakabsat ko. Siyak lang tinabati dito yung mga man-manage kadagiti negosyo mi. Iso asyak lang ti manihuan. Kasta ka di, ma'am? Mala, mapantan. Iti kasit gan a branch ti may saan negosyo ti unaan ta papanan. Apaya kastoy matkantirik na kani Harold. Kanayo nakailiw ko ang makita kan makaduan. Nakasingsingpat ngamin kanyak. Narespeto. Kan naragsak kadkaduan. Ikadagiti amin a driver ko. Itikas ka ni Harold di kayat ko apakiasawaan. Nadyak mauray nga agaram kanyak. Siyak ti mga ramid iti pamuspusan. Mabalin ka diya sakbay nga agawid ta? Mapantapay ag dinner? Kababay, ma'am. Ijayak tulatan balay amangan. Siyak ti makaam mo. Treat ko kan ka. Gaputan na singpat ka a driver ko. Saan mo tamasapol nga itritnak, ma'am? Ar-aramidak lang ti trabaho. Tapno didak ikatan. Maminsan lang, Mat. Saan ako man napagkadkadahan? Amom ka di? Akanayo nak ngagmay-may sa ngagdindina? Sige nga, Rod. Ma'am. Inton malpas ta ngagdina. Adapay kayat ko apapananta. Ag-relax na, Mat. Uray sagpaminsan lang. Saan kita puro trabaho? Sa dino, ma'am. Iti ba, ti may sagayim ko. Sana rumba nga mapasamak ka datati kastoy, ma'am. Apay, Mat. Agbabawi kan? Nailuyos talang. Gapotag padata na bartak. No, siyak. Saan aga po iti arak? No, di kat. Napasamak ti kastoy, gapo tayo ayatan ka. Apay, awan ka di mati panagayat mo kanyak. Rumbang lang ngay takdar mo ti dayaw ko. Di nak mabalin a pagkadkadan. Tanaala mo ti dayaw ko. Anya ka din dito anak aramid ko. Noy kalaysak ni Obre. Kasanon ni Sky. Kasladyak maitura da pasakitan. Nang runa, kat adamat na napasamak iti nagbatan mi. Anya tirumbang aramidak. Mabutay nga matitibos ko. Bak nang dayjay. Kat mabalin na latang aramidan ti kayat nang aramidan kanyak. Nagkadkadak. Naimbagmata na sapa ka ita Harold. Ada pa pananta. Sa dina. Kaduan nang amang ilakad kadagiti kasapulan tang agkalaysa. Naiawag kun kadagiti dadakkel ko amaki-kalaysa akon. Ket pinalubusan dakman. Anya? Di akon makauray, Harold. Kayat ko nga agkasarta. Ay ayatan ka unay. Sikat kayat ko ang makadua iti tong palbiag ko. Kwa, sana ka may karikan ka. Tamarigrigat kami lang. Uray, asino ka pay? Saan ati kinamarigrigat mo ti makalapad kanyak? Basta tikid-kidawag kan ka. Into nagasawatan. Tulungan na kadagiti negosyok.
Kasapulak matlaang ti katulungak, Harold. Narigat ti agmaymaysa. Makita nga ro, tirigat mo ang mga manmanage ka dagiti negosyo. Ang may mayat, no padamot labak nang ti pakiasawaan. Jakon kasapulan ti kinabak nang, Harold. Basta, sikat ti kasapulak iti biyag ko. Naunag manan ti pampanunutom. Masan-san nakasta ka. Apay, ada problema. Ada tatang. Kat, jaka mo no kasano nga ibagak kanis kay ti amin. Ibagam tay? Tatang, ipagpag namin dagiti papeles mi nga agkasar ka ni Aubrey. Anya? Ay, kasano nga yan ni Iskaya na bayagan na kaayan ayat mo? At ang amin napasamak kada kami ka ni Aubrey. Kaya't natakdirak tinaramid ko. Nakasagana ka nung gastos para itikalay sa amin. Ay, unay ka na. Kasano ni Iskaya? Day tangarong ti problema tatang. Diyan mo, no kasano nga ibagak daytoy ka ni Iskaya. Ay, ikalata ka saon. Tapno saan namang namnama iti ingkarim nga ikalaysam. Akid daw ka iti pamakawaan iti inaramid mo. Di kan tumo nagpampanunod. Sakpayan ang iwayat ka iti adang. Ura ang babawiyak. Naladawan ti aming tata. Harold, nasayaat mo ta nagpakita ka kanyag. Kailiw ka una yan. Aday bagakan ka. Anya dayta? Aging gayta. Saan pa'y asimbang pati binulan ko? Masikugag, Harold. Anya? Apay anak higtot ka. Agkalay sa tamot ako nam. Uray simple la akasar. Pasensya ka ni Sky. Ngam ilaklakad min ti papeles may nga agkasari ti boss ko. Anya? Nabartag kami nga agpadpada. Ket adda na pasama kada kami. Kinuna nang itakdar ko. Ket iso ti makamo iti magastos para iti kasarmi. Mabuti nga ngamin. Tamang ano niya ti ramidan na kanyak. Anya? Kasanuak nga rod ita na Harold. Kasano ti agbalin nga anak ta. Abay ana aramin mo kanyak ti kastoy. Kunak man no ay ayatan na. Ay-ayatin ka. Ang im na ilaw anak ko ni Sky. Pakawalan ako ma. Di ka madanagan. Mang tudak iti sustento iti agbalin nga anak ta. Saan ko abay-bayan? Tay talaan ti maibagam. Awan na nagka iti bain. Pakawanan na ki Sky. Di na ko magurahan. Diyak talikod ang tisikog mo. Gapo tabak nang tibos mo. Iso mas pinilim nga miti siya. Pumanaw kan di kan ang pakpakita kanya. Kanlipat ang matan nga adda anak mo kanya. Ay, nagkas ang batanday ta na pasamak kan ka anak ko. Apay ngamin nga intulok mo nga adda mapasamak iti nagbaitan niyo ka ni Harold. Aklo na kadakkalabindot ko, nana. Ngam awanan ti maramida. Kat, anya nga ron ti planom ita. Nanang, jakon kayat ditoy. Amo ni Harold ditoy. Kat mabalin na ti umay dito iti anyaman nga oras akayat na. Agawit ako man iti probinsya. Jak kayat nga ipakita ka ni Harold. Ti agbalin to nga anak mi. Ala, dukas ka ti desisyon mo anak ko. Sige, sika nga ron ti makaamaw. Mama, apay asyak lahang tawan papanay di school me. Anak, dimot ko nak asaan mo pa'y amawatan itan no ibagak ti rason? Maamuam tumat lang intun dumakgal ka.
No apay, asaan ta akadwa ti amam? Adda ko maamat papak, Anyan, ayad ay ito nga anak ko. Uray no awan ti papam, taada akmat amamam. Ken, ada pa ni lolam. Iso nga awan rumbang asapulam. Saan ka amatanagan? Taipaay ko amin nakasapulam, anak ko. Thank you, Mama. Gaputa love na. Amom ka di love na love ka man. Wen, anak ko. Amok dahi ta. Kat ikarim kanya ka, nga oray awan ti papam. Agsing-singpat ka kumaakanayon. Wen, Mama. Awan ka di ti plano amang yam-amo ka ni Elisa iti pudno nga amana. Iti anya pa lang agapo, nanang. Mas pinili na tibak ng abos na. Iso akaya tasawan day ta. Awan patagmikan kwa na. Yuwan saan aya akarbangan mat ni Elisa maam-am mo ti amana? Diyan mo, nanang. Kinapudno na. Maasyanak matlang iti anak ko. Nga awan mayam-amukan ko na nga amana. Maasyanak na ron ba't iti apo ko anak. Ngem no talaga akayat kumaamakita ni Harold ti anak na. Apay addi naman la sinapul apulos. Ay, huwan nga ron Day tamot ti kamalina. Aking kakadita ket awang plano mamang biro kada iskay kan ti anak mo kan kuana Harold. Diyak mo tatang, nurong nga biro ka kita. Amo ka din akong mapakawan ni iskay iti naramid ko. Natural la makaunget ken ka, gapot da basul mau. Ngem ti anak yo ti pampanunutag. Kaya't ko kumamot ang makita ti apo ko. Oray siyak tatang. Kaya't kumuta na makita. Ang mga numaamuan ni Obre, kaya't makapungtot. Nagbalin na nasayat ni Obre kanyak. Ken, inpayanak mo't iti anak. Diyak kaya't nga oray so, kaya't agsakit tinakam na kanyak. Ni Apo Diyos langan ti makamo. No agsabat pa iti dalan mi iti anak ko kaniskay. Wen sanan. Mami, kaya't ko kumangagpasyar tayo ita. Mabalin ka di? Ado ti asikaswag ita iha. Mabalin ka di, adwa kayo laangan ka ni dadim? Kanya ka kadihani. Manipod balasang ka. Puro ka trabaho. Ikan ti bagim iti inana. Adamot mabalin mo nga ibaon ang mga ramid kadagiti rumbang nga ramidan. Winmat ngamin, mami. Kaya't ko akadwada ka ni daddy ngagpasyar. Pag may sandak man ako nakon. Alan mami. Please? Alaman laangan. Amok nga awan laban ko kada kayo adwa. Yay! I love you, mami. Sa dino ti umuna papanantay oh. Sa dino ti kayat mo, te si anak. Kaya't ko mapantayo pa nga umuna itipat. Daddy, mami. O sige. Ijay nga ron ti umuna papanantay oh. Di ka overtaken, Harold. Ano masabat tayo? Unay matan ti kastoy napasama ka. Lamlamayan na dagiti dadakkel ni Obre ti bangkay na. Idinto tag nga ngabit madda Harold kan ti anak na di ospital. Kahit saan nga mau, no kaano ang makaring da. Ay, Diyos ko, kasyam kumamot adag iti agama. Sapay kumata makalasat daken patay. Sapay kumata makita dapay ni Obre sakbaya maitabon. Sipod pimusay ni Mamim. Kanayon mo ta nakasta ka. Naliday ka kanayon. Sana mabalin nakasta ka latan, iha. Kanayon lang.
kadwa, Daddy. Oray ka? Kanayon ka na busy? Pumanaw kay ti agsapa. Kat rabiin asumangpet ka. Naskan ngamin nga si kaswag ti negosyo ngayon bati ni mamim kadata, anak ko. Kailiw ko na yan ni Mami, Daddy. Diyak kaya ti kanayon ngagmay-may sa diti balay. Akatulong lang ti kadwa. Kaya't kuwada kayo ka ni Mami ti kadwa. Masya anak po na yun ni ti anak ko tatang. Diyak mo ti ramidag. Biro ka munda iskay kanta anak mo. Ang mga no iso dati makatulong ka. Ha? Ay, kumusta ang tamat ngagpaison dagiti aginak? Awandan iti sigod ang pagnanaadan da. Kabaalam ida sa pulan no kayat mo. Apay-pay ang anak pakita ka. Pumanaw ka. Pangasi miskay. Ikan na ko may tigundaway ko ng palawag. Adda kaya't kung maibagakan ka. Panangkunak. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Si aasawa kan. Iso asaan na kaming ariribukan iti anak ko. Umuna iti amin. Kaya't ko tiyagkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti nagbasulak. Kaya't ko amamuam Apolos adi ka napukaw iti panunod ko. Tao aklaan nga makaaramid iti basol. Uwan gayam. Natayan niya obre. Anya? Kitaging kita. Saan pa lang anak lon ti kakaiso na nga anak mi ti ipupusainan. Iso akanayon analiday. Anya? Katita, anya ti kayat mo ang mapasama. Kaya't kung ay tuloy ta tinaputid a relasyon ta. Para matlang kanilis ang anak ta. Ken para kanitay sing anak ko. Ikan na kumay tigundaway amang sulnit itinagkuranga kada kayo. Nagpagpakasyak, apakawanin na kuman. Sige. Pakawanan ka, Harold. Para kadagiti ubi. No ni Apo Diyos tupay kat mamakawan. Siyak tulakit din at taulaang tisaan. Jack ilibak, nga aging gaita. Saan pa'y anapunas ti panagayat ko kan ka? Oh, agyaman ak iskay. Anji anak ko, bumangon ka ditan, tamapan mo ilako na ito'y naala ni nanang mo nga ugot ti kamutay, kan kangkaw. Isupay ti paglakwa, mapaggatang iti sabaon. Itayak pa'y anak ka riing tatang. Wan, sige, inakilako na kita, tapno na paglog ko. Anya, apay, napatpatig ka di ti paglunmaw, ngam ti igatang tayo iti sabaw na paglaba, ka iti barbado tayo. Naragsakak ngamin nga agbuy-buya ka nagiti nagbabak ng atat-tao tatang. Nagmayat kumamot no bawak ng tayo. Ay, agpatingga tayon samat langan iti kastoy. Narigat latan ti adda pa nagbiag tayo. Aganos ka anak ko, tabarang may tuloy mong tumutlang ti agadal. Saan pa ngamin nga umdas ti urnong may kaninanang mau. Sa nabalik. Nagkarimot ni Manong Mau at tulungan na kantaw. Jack lapat yun tatay. Naimot ti asawa na. Iso nga amangan no di na ipalubos amang tad iti tulong. Hindi kag sa iti kastaan, Jay. Amangan no makadanon ka nakwada kat ad-adda saan na kaatulungan. Ngala, inkakit ilako dagituyan. Sige man langan. Inakon ilako dagita tatang. Mabit lang ha. Agpalasak biit. Pasensya ka, Nanji, ha? Halo-halo lang ti kabaglak agatangan ita.
Bayan, lumakaswerte ka lagi timulak ka na tenggen prutas. Mapantan tumangan iti may sa restaurant iti sentro. Kat, kasanuno saan? Di pa'y kat arapa-aplangan di papantay jay. Saan man siguro, Angie? Agkararag talatta ka na yun, ha? Dawaten ta ti parabor ti apo. Makauma pa yun, ti kastoy pa nagbiag, Elmer. No, adala ko mamaaramida. Tapno makaakkalak iti kinarigat ti panagbiag. Inaramid kun. Anya ti kahit mo asawan? Basta, Elmer. Kaya't kung ti makaakkal iti nalaos a kinarigat ti panagbiag dito'y lugar tayo. Sigudan nga rapaap ko dayta. Kat aramidat ti amin. Tapno magunod ko dayta. Saan ang dakis tagarapahap, Angie? Gamasapon nga adda aramidan. Tapno magunod mo dahi ta nga rapahap mo. Isungarod ako nakngaramidat ti amin. Tapno makaakkalak tumatlang iti kastoy a panagbiang. Nauma ako ni iti kastoy. Naimbag pa dagiti mabuybuyak iti social media. Nagbabak nang da. Nagdadakkel dagiti babalay da. Kan nagpipintas dagiti usarda. Di mo't inkari datatang mo pagtuluyin da kan tumatlaan nga gagal. Tulungang gidi dahi di bangkag. Tapno daras da makaurnong iti pagtuloy mo nga gadal. Amom Elmer, oray agmalmalam ken agpatpat nagkami nga agtrabaho iti talon. Saan kami ang makaurnong? Iso nga agsapolak iti pamuspusan. Tapno makapanak iti syudad tapno agtrabaho. Amok, napinpintas tigasat ko no makapanak iti syudad. Saan ka mabalin alapdan iti kahit mo nga ramidan? Nga magpakada ka pa'y akad iti dadakkel mo. Sakbay amang ngadang ka. Nakaluto ka din, andyan ako. Mabisiin na ka na panaglaho iti palengke. Wala nang, mala, agtugaw kayon tagidasara kon. Napan bumala ka diin tuludan ni tatang mo iti balon na iti talon. Wala nang, mala, mangan kayon. Nay, apay anak ko. Ada ka diri rin na. Apay akas ta tilangam. Awan na nang. Nabanugak lang siguro. Ay, no nagrigat tumat ngamin ti panagbiag tayo. Kasanungay ama tungpal dagiti adu nga arapaap ko no sa anak mo't ama kapagtuloy nga agadal iti kolehyo. Ay napasensya kan anak ko. Gamnin karimi ka ni tatang mo apag tuluyin da kan tumatlaang. Apaman ama kaurnong kami iti umda sa pagadal mo. Basta anusan na kami laang atulungan iti talon. Ken maysa, tulungan na kakano ni manong mo. Saan ka day? Matuukan ako nanang. Iso sapay lang ko matapalubusan dak amapan mangga di jay syudad. Nadardaras ti panagurnong ko nagtrabaho ak ijay. Anya, agam adayo ijay anak ko. Saan ka anay ruam iti biyag ijay syudad? Basta nanang, mapanak ijay syudad. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Sapay ko maawatan da. Nasaunin na ng mo tinaybagamken ko na may papaniti ipapan mo iti syudad. Kaya't mautag trabaho ijay. Wan tatang, magagaranak ngaminan ang makapagtuloy nga agadal. Marigatan ak una yan iti panagbiag tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo mat kuman iti nalabas a kinarigat ti biag tatang. Maawatan ka anak ka. Ken amok betlaeng ti may papan iti daytang arapaap mo. Naputa kanayon nga ibagam dayta ore di ubing kapay. Agam sana maala iti dinarasan ti amin. Nangrulak at babae ka. Kasanaw no may sagmak ka. Sapay awan na pulos amom ijay. Mawatak ti kayat yu asawan tatang. Ngam adagayim ko ijay. Ni manang Leslie amok iti social media. Nagkari kanyak atulungan nak amakastrak iti panggadak. Apaman amakapanak ijay. Sino na ita alis na eh? Diyak ba't amaw? Talaga asan yung mo tadiyo pa'y mat nakita tatang. Namamok lang amin iti social media.
Umay na kung sukunan, apaman ang makapagdesisyonak. Anya, ay napangaasim ko maanak ko. Di ka basta talaklatan iti tao, asaan mo pa imot lagayam nga am-am mo. Amok anasing patigayam ko iti social media, tatang. Amok akayat naklang at tulungan. Iso pa nga asiyo tapalubusan dak ama panmanggad iti syudad, tatang. Ikarik, agan anadak ijay. Awan to apulos ti dakas ama pasamak kanya. Di mo ipilit, ti kayat mo. Di na kapalubusan. Nangrunak at saan mo pa nga am-am mo, ti ibagbagam agayim mo. Anya? Apay ang sangit, Kanji. Anya tinapasama. Sandak nga ipatpatagdanan ng kantatang. Bagida lang ti pampanunutan da. Anya? Apay akas na tibagbagam. Adda ka di saan nyo ang nagkikinawatan? Sandak ka palubusan ama panmangga di syudad, Elmar. Kayat ko ti mapanijay. Gaputa kayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Ngam, kasano kumamakapan ka? Awan mo't am-am mo. Wano kabagyam kumayjay. Narigat ti kasta. Mapankalatan iti may sa lugar asaan ka matasigurado. Abangan mo maisagmak ka ba'y? Saan, Elmar? Ada ni Manang Leslie apagayam ko ijay. Nagkaria sa anak to abaybayan. Leslie? Ti babae anam-amom lang iti social media? Wen Elmar, pacheck ana singpad dayjay. Kan may isa, nakita ko iti video call. Kat talaga kankwana. Angie, awan pa nagtalag ko kenkwana. Saan mo pa yung am mo dahi siya tao? Iso di ka kumabasta mamatilatan ka lagi tibagbaganagan ka. Anya ta mo, amangan mo't no alilawan na kalaang. Apay ngamin akad ngan yun dya tao. Pang-asiyo kumamat Kaya't naklangarudan na tulungan, ngam didak pa'y matamo suportaran. Agpapada kayo amin. Dita ka manlangan. Agsinatan, Elmar! Oh, Angie! Mabit lang! Angie! Wen manang Leslie, nakapagdesisyon akon. Kaya't ko ti umay dita syudad. Kaya't ko ngamin ti manggad. Agpaiso, Angie? Ngam, kasanon ti pamilyam? Di mat sanda kayat mo may ka ditoy? Siyak ti masurot manang. Talaga ngamin akayat ko ti makaadal. Iso akayat ko ti agtrabaho dita. O sige nga Rod, Angie. Matulungan ka may papaniti dayta. Ado ti mabaling ko pangisarkan ka ditoy? Sigurado ang maawat ka ta nagagat ka. Agsagana ka nga Rodan. Sukunan kan dita iti kabitan na panawan. Agyaman manang. Urayan ka nga, Rod. Okay, Angie. Ipasigurado ken ka. Mabit ka makaurnong iti panagadal mo no may kagtrabaho dito syudad. Agyaman nga, Rod, no kasta manang. Sige nga, Rod. Urayan ka dito'y lugar mi. Isaganak amin dagiti usar ko. Sukunan na kanon ni Manang Leslie inton bigat. Ay na, magagaran akon ang makapanidya syudad. Halaga ka di asukiran na kami adadakkel mo adya anak ko. Mapan ka kadilat ta ijay syudad nga uray saan da ka apalubusan ka ni tatang baw. Pang-asiyo ta palubusan dak nanang. Tidak kumamatlapdan amang tunoy iti arapaap ko. Saan ka matasigurado iti lugar apapanama nakaw? Amagan may sagmak ka. Palubusan tak manuno saan? Sumuro tak ka ni Manang Leslie inton bigat. Awan madi ang mapasamak kanyak. Iso apalubusan dako, nanang. Talaga gaya, masukiran na kami kaninanang mo, Angie. Pasensya kayong tatang. Ngam, no saan kumakastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Adayo ko mga aramidag ti kastoy. Baybay andak ko man tatang. Gaw atek ti diyo maipaay nga arapaap ko. Angay sanda ka na malapdan. Sige, makamu ka. Gamdi na kami nga rod pagpabasuran. No adda sana na sayata mapasamak. Gapo iti kinatangkan ti ulam. Sa anak amay sagmak tatang. Ipasigurado kada kayo. Awit kunto ti balegi inton agsubliak dito'y lugar tayo. Ikarik day tatang. Nanang.
Manang Leslie, agyaman na, gapot na pinaypay sumtimay ng sukon kanyak dito'y probinsyami. Agpagayam ta, Angie. Kan may sa, nagkariak kan ka. Sapay la kuma, tagbalin ka natulnog kanya. Tapno daras ka makaurnong iti pagadal mo. Isir ka dagos iti trabaho intun biga. Ikarik day tamanang, kat agyaman akmanan na. Awanan yaman na, Angie. O sige, iturog mo pailaan. Ta nawatiwat pa iti biyahe ta. Talaga gaya nga impilit na Angie tinapa ni Jay syudad na nalanda. Ay, huwag nga ron, Barok. Talagaan natangkad ti ulo day dyan nga anak ko. Sapay la kumaa. Kaawan to ti pagbabaw yan na itikas dyan nga inaramid na. Ako matad na mabaling ko na. Tapos na makatulong ak, nalabit. Saan ko man ang nagpilit ang mapa ni Jay syudad. Yung nakurapayak mo tilang amin. Ala, idawdawat tayo latan. Asapay la kumaa. Tasaan amay sagmak ti anak ko. Wala na. Kaure kasya anak iwin naswas kanyak na Angie. Ipatpatag ko lang ta. Kat urayak no kaano ti panagsubli na dito lugar tayo. Pangaasim man ang Leslie. Palubusan na kuman nga agawid. Marigrigatan akong ditoy. Jakon kabalan dagiti papaaramid mo kanyag. Sana malit adakkel matanti kwartaan na alam babaen kanyag. Ang papamawi ako na simurot kan ka dito'y syudad. Agulimak ka man mat, Angie. Basol mo matlaan. Agraraman ka mat ngami na makaadal. Idin to ta saan lang aruda nakabaglan dagiti dadakkel mo ngay paayday ta. Manang Leslie. Kastalaan ti may bagay kan katrabaho. Tagbalin a babayadan a babae. Gaputawan nalpas mo a kurso. Isu a kastalaan ti may bagay kan ka. Dita ka man langan. Nagkas ang tigasat ko. Dapdapag ti babawi. Ngay may dito'y syudad. Diyos ko. Tulungan na ka makapanaw dito'y. Sigurado akas tao na yan ti panagdanda nagdagiti dadakkel ko kanya. Naimbaga orasyon na nalanda. Ay, kas dapat kan ka, Elmar Barok. Nakapasyar ka man dito'y balay. Ada ka di gagaram. Umayak lang kong mama kidamag. May papankin ni Angie na. San ka di pa yung imawag ka da kayo? Ay, saan pa'y nga ron, Barok? Kinapudno na. Saan pa'y kit din na maawagan ti cellphone na Madanagan kami para kinkwana. Kahit ko di mapanadya nana. Kahit ko sa pulan na Angie. Gaputa uray siya. Madanagan ak para kang kuwana. Ano talaga na saya ti kasasaad na. Imawag ko man kada kayo. Day tamat nga ron ti kunak, Barok. Ang amag kasano. Awan am mo tayo injay. Kan maysa, naglawat ti syudad. Kasano nga ron ama sa pulam. Dakil ti kasi ti Diyos na. Padya katulungan na kamang sapol kini Angie. Kayat ko ba't lang masapulan ti anak ko, Barok? Ngamjak mat kayat na may sagmak agapukin ko, ana. Ipadas ko lang ang sapulan nana. Nokas kasano, agpatulong ak kalaga ti pulis. Oray nakiwin naswas kanyak na Angie. Jakmat kaya ta may sagmak. Agyaman ak nukas na ti kapanunutam, Elmar. Agyaman ak gapo iti panangisakit mulat na ni Angie nga oray pinasakitan na ka. Sapay la ko mga rod, tamasarakam ti anak ko. Oh, anya pailang tar-aramidam, Angie. Ingkagsalan Ururayan da kan dagiti customer. Pangahasim manang Leslie. Diyak kaya ti agsala. Diyak kayaten. Palubusan na kuman nga gawin. Di nakpagpungtutan, Angie. Ala, no di mo nga rod kaya tagsala. Agpairwar kalangan iti may sa parokyanom. Sa
Sabagay, dakdakkel ti kwartam ijay ngam iti panagsalang. Anya, pangaasim, jakon kaya ti kastoy. Marigrigatan akon, nabambanog akon. Di ka man agarte-arte. Ala, agsagana ka Nanji. No di ka tungpal iti kayat ko. Makaraman ka manen kanya. Sapay na ko ba? Tadinak masapulan day dyan lalaki. Darasat ti pumanaw. Amangan no makamatanak day dyan lalaki. Diyos ko, tulungan na. Kaya't kunti makasubli ti lugar mi. Elmar! Apay nga ta ka dito eh. Agyaman na, talakita ka. Oh, talaga nga inkarkarara ko ang makita ka dito sa syudad. Elmer, pangasim, masapo na makapanaw tan dito eh. At amang kamkamat kanya. Ala, ubay ka. Umanaw tan iti dahito ang lugar. Ay, na yan di kastoy ang nagbambanagam andyan ako. Yan. Pagkawanandak na nga. Tatang, basol kumatlang di kastoy ang nagbanagag. Naisagmakak, kapoy iti kinatangkan ti ulo. Kan kapoy iti ayat ko amang gunod, iti arapap ko ang bumaknang. Ay, laitan ti bagbaga may kaninanang mau. Saan mo na nga amo ti bagbaga magayim mau? Nagsaya at ngamin ti panagsarsarita na kanyak tatang. Napamati na kiti husto. Ay na, naibaglakit din. Tanatiliwan da ijay a babae kung nagiti kakadwa na. Agyaman tayo ka ni Elmar. Tain ka gumaan na tinangsapol kan ka. Wan nga rod nanang. Iso na lang tanadadaalan ti masakmaya. Awanan namnamak. Nanang, tatang. Anak, Bala, di mo sawan ti kasta anak ko. Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Ada kami dito'y apamilyam amang tulonggan ka. husto ti inam anak kau. Manglipat kan, kitagnakam kamit kuman. Agsagana ka, taintun sirreg, may tuloy mo ti panagadal mo. At dan umda sa kwarta nga aramada, manakaw. Ang yaman naglaunay, tatang, nanang. Agpapamawi ak, gapoy iti kinatangkan ti ulog. Nalapit asaan kumana pasamag kanyag ti kastoy. No nagurayak kumay ti umno panawan. Oh, kanya tararamidam dito talo, Nanji. Ngumisit ka dito eh. Sigod na nangisitak, Elmer. Aywan gayam. Sinurot ka dito'y pakitaltalunan, takayat ko ti agyaman kan ka. Agyaman na, tas sinapol na. Kat nakalapsutak iti kasjay a pagsapulan. Nalabit ngayon turong ti apo tinang ibabaan kanya ti taxi driver. Iti day di agundaway. Iso nakita ka. Kat, anya ti plano mita. Ituloy kunto kano ti agadal kung nadatatang kan nanang ko. Kidawam ti panarabay ti Diyos, Angie. Kat sigurado, makalipat kang tumatlahe. Adda kami amang ipatpatagyan ka. Agyaman na. Gapot a oray pinasakitan ka. Pagayam lata ti pangibilbilangam kanya. Oray kasi tinarabig mo, napatagkalat na kanya. Isa pa karagsakak launay, lumatunoy mo dagiti arapahak mo. Agyaman ak unay, Elmer.